Akiamũkĩra ũteithio wa irio cia gũkũngũĩra mambura ma thigũkũũ, mũrũgamĩrĩri wa mũciĩ wa ciana wa Noayele kaunti-inĩ ya Kakamega augĩte thirikari yagĩrĩire gũteanĩria rĩciria rĩa gũtiganĩria mĩhang'o ya waki wa nyũmba cia ciana iria ciũrũraga mataũni-inĩ nĩguo kũhĩtana na ũrĩa ciana ici cirongerereka o gwakĩa. Ningeomba tu serikali yetu itilie mkazo kutusaidia ili hao watoto waweze kulelewa vizuri, manake wasiposoma uhalifu unakuwa mwingi na watoto wengine kuzaliwa njiani hivyo kutupwa itakuwa mwingi sana. Kati hao watoto wakipata elimu tutakuwa na mazingira bora kwa villages zetu. MCA wa Gũthũkio Evelyn Were agĩtongoria mĩhang'o ĩno ya kũheana irio augĩte he bata kũririkana mĩciĩ ya ciana na makĩria ihinda ta rĩrĩ rĩa mambura, kũrĩa oho ahinyĩrĩirie bata wa aciari kũmenyerera ciana ciao na gũcirũnga. Wito wangu kwa serikali ni wasaidiwe wale watoto wanaenda pale, manake kama hawa ni watoto wameanza kukua hapo wakiwa wadogo, hakuna penye wataenda. Utaona chokora watakuwa wengi katika hii Kenya. So ningeomba zisifungwe, kuwekwe tu sheria ya kufuatilia na at least hao watoto pia waweze kusaidika na serikali. Sababu endapo serikali itaingilia isaidie watoto kama hawa, hata wale wenye tabia mbaya hawatakuwa na tabia mbaya. Uteithio wa irio urerikana kũguna ciana 75 iria cikaraga gũkũ mũciĩ-inĩ ũyũ wa ciana. We call upon everyone who's generous, everyone who's kind in Christ's name, that you should be able to give the little you can to help these young souls to have education, to have food and to have other needs that they need in life. Kwa hivyo nawahimiza wasitumie mapato yao yote kusherekea kununua nini hiki na hiki, bali waweke kidogo ambacho itasaidia watoto sawa watoto kwa shule, kwa sababu elimu ndio msingi wa mambo yote katika maisha. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani wa Mũngai.